Dobro večer, drugovi i drugarice, gospodo vozači. Završava, nije još završio, završava još jedan radni dan, polako. Idemo iz mljekare Mellow za Cork, iz Corka za Watergrass Hill i to je to. Znači još nekih sat vremena vožnje i završit ćemo polako i taj dan. Normalno, pozdravio bi sve, znači drugove i drugarice, kolege, pratitelje, stare, nove i oni koji će to još postati. Moju braću po volanu, kolege, svugdje po svijetu, što se bore i muče po tim cestama koje, ujebem ti, koje kakim. Čuvajte se, braćo, i Bog će vas čuvati. To je to. To vredi za sve. Danas, na želju jednog pratitelja, tražio je da kažem kakvi su Irci vozači, kakva im je kultura u prometu i tako napred i tako nazad. Sam da ja ovo ugasim, da nas ne mrda više. Moramo krenuti iz početka, ne možeš to samo tako reći kakvi su Irci vozači. Razumiješ? Zato što ima svakakih. Ali moramo krenuti od početka. Znači ja tvrdim da su Irci onako malo relijaši na cesti i onda odakle to i kako to kreće i otkale taj fenomen, otkale ta pojava. Znači kad se mali Irac rodi negdje u porodilištu, kad ga babica izvadi i to sve ok i sad to sve prođe super i vreme je da se krene kući. I sad dolazi tata po mamu, ona jaje, ona korpica mala za bebu, oni njega stave unutra i u auto s njime. I tu kreće njegova prva reli vožnja koje on nije ni svjestan. Gledajte, to sad ide po tim cestama. Zamislite da baš ne živi u gradu, nego da taj mali Irac živi negdje izvan grada, a vidjeli ste kakve su tamo ceste i sad tata to vozi kuć. Oh fuck sake, ta kočnica, gas, to ide malo sporije, pošto je mala beba u autu, ali svejedno te krivine gore dole i stajanje, ovaj dođe nasuprot koji nema bebe, vamo žuri mama u vrtić s nekim djetetom, to se sve sreće na cesti i tako mali Irac doživi svoju prvu reli vožnju. I onda to tako ide dalje, pa onda idu tamo u posjetu, pa idu tamo u posjetu, pa ide kod doktora, pa onda zamislite mali Irac se razboli, navečer dobije temperaturu 39 sa 8 i treba brzo stići na hitnu. I on opet doživi pravu reli vožnju. I onda krene mali Irac u vrtić. Svaki dan. Mama se uredno diže zadnju minutu i onda je gas panika i to je po cesti I ona mali oči ovolike, razumiješ, i on samo to upija. I dođe trenutak kad taj mali Irac postane punoljetan i ide praviti vozačku dozvolu. I sad on položi to nekako smiren, strpljen tamo, vozi 50, 40, 60, stop, tabla, stane, krene, to sve. I onda konačno dobije onu vozačku u ruke. I znači, on sjedne za volan i doživi sve ono što je doživio od 6. dana života pa do 18. godine dok ga je mama, tata vozila i onda neki orokani kolega ili tako nekako. I on sad sve to, on to zna. On ima svaku cestu, svaku krivinu, svaku rupu u malom prstu. Dobro, dosta zebancije.
Ja mislim da su Irci jako dobri šoferi. Ali di se oni voze svugdi i kako voze. Ja sam se vozio s jedno par pravi Iraca, znati, po tim cestama di ja vozim onak 60 i mislim, wow, to je to. Mi ga purimo tude, ono, oni voze tu 90, 100. Ali ti nemaš osjećaj, bar ja, eto, za sebe moram pričat, ja nisam nikad imao osjećaj da on vozi ono, da divlja. Nego ono opušten, on puši cigaru, neki ne puše, vejpaju i on to šalta i priča sa mnom i neko naiđe, on to prikoči malo kroz žbunj, prođe i idemo dalje i on... Mislim, normalno da prvi put kad me neko tako provozao, malo sam bio ono, po domaće rečeno imao sam pune gaće, ali sad otkako ja vozim po tim cestama i navikao sam se na te, da je to sve usko, tako da s njima sad ja imam onako sasvim solidan osjećaj. I reakcije su im jako brze. To je nevjerovatno. Znači on ide kroz tu malu okuku, on ga piči, ne znam, nebitno koliko, ne gledam kad neko drugi vozi. Znači on ga dođe u susret, to sam cak, cak, to sve prođe. Onako, fascinantno, fascinantno. To je ono, ko bude dolazio u Irsku, mora si uzeti, ako to ima negdje, da ga neki lokalac malo provoza, da vidite kako je to. Inače, recimo to što ja srećem, znači svi su ono, ide kamion, on stane, on se skloni, neko lakše, neko teže, ali uglavnom svi se potrude. Niko mi još nije svirao. Šta god napravim u prometu, recimo nekad se desi da negdje ja pogledam napolje di ne bi trebao i neko dođe, prikoči ono, ti digneš ruku sorry, on digne ruku sorry, ništa to, ništa. Znači čak u kružnom prometu oni staju iza kamiona, puste te da imaš dosta manevarskog prostora, pogotovo nas mljekare, s kim god sam pričao sa lokalcima i tako, ne, vama svaka čast, vi radite posao koji niko neće raditi, vas se treba poštivati, ono gore, stvarno, ono, nemam riječi za reći što se toga tiče. A normalno, pošto sad u zadnje vrijeme upoznajem sve više Poljaka, cimer mi je Poljak, pa ne sad da dolaze kod nas u kuću pa da su tu neki bijesni parti i tako nešto, nego i na poslu srećem jako puno Poljaka koji voze isto kamione, isto voze i mljekarski kamion i oni jesu goropadni vozači. Znači ja vidim ovaj moj cimer, on kad vozi kamion to je pun gas, to se obilazi, on u škare uljeće unutra, šta je ovaj s autom se mora skloniti, on ga gura. I možeš vidjeti recimo i sa osobnim autom da on vozi na isti način i da njegovi kolege voze na isti način. Znači normalno da nisu to samo Poljaci. Ima i Iraca koji su nervozni, koji psuju, koji moraju proći i tako. Jednostavno ima takih ljudi, mada među Ircima ih ima puno manje nego među nama, kako da kažem, došljama. Mislim, neki od nas, mi imamo drugi stil vožnje i drugačije vozimo. Oni su ipak ono malo British English, ono, malo polite, kao ljubazni i to sve i ono. Mada moram reći da ove, što sam rekao prije što sam u zajebanci rekao, mama diže se uredno zadnjih 5 minuta i onda je gaz do vrtića, gaz do škole, a jako puno ženski.
i tata, ajde rećemo jedno i drugo. Znači, vozi dijete u vrtić, to je opća opasnost. Znači, vrtić, škola i to. To je, znači, ja, recimo, radije ću kreniti sat vremena prije, da obavim tu prvu rutu, da pokupim mlijeko i da odem u mljekaru i iz mljekare izađem kad su djeca već u školi u vrtiću. Ali to je stvarno malo, oni idu onda, ja ne znam, to kao da sve podivlja, to voze u smrt, ti naiđeš negdje po nekoj uskoj cesti, vidiš mama kad ga zakoči u rikverc, ustaje i pročitaš fuck sake again, znači ti se njoj zasmetao, ona kasni, tako da, inače ako izuzmemo tu školu i vrtić, svi su onako smireni. Svi su smireni, sve to ide lijepo, krasno, nije neka tema i dilema. Da, nevjerojatno je kako ženske dobro voze rikverc. To recimo, ja baš nisam doživio negdje često da ženska zakoči u rikverc, otpiči, ne znam, 200-300 metara u rikverc, na rikverc s ulice smota na neko dvorište i sačeka da ti prođeš. Ne samo to, znači, ne, stvarno, ženske isto voze fenomenalno, čak u nekim pogledima bolje od muškaraca. Tako da kapu skidam svima, i ženskama i muškarcima tude, zato što stvarno tu se vozi ma ne to, sad vi ćete ići po autoputu, svi voze koliko je ograničenje, znači ako je ograničenje 100, vozit će 100, ako je 120, vozit će 120, ali po ovim malim ulicama je ograničenje 80, oni i tu voze 80, ako je ograničenje 100, oni voze 100, ne prekoračuju ograničenje, ali su nekad ograničenja baš smiješna. Tako da, stvarno, ja mislim, moje osobno mišljenje je da su Irci jedni između najboljih šofera. Ima i tu saobraćajki, relativno puno, ali na širinu ceste, ja mislim da ih ima i malo. Većina se ih sudari na autoputu, valjda im je preširoko pa se izgube u tom prostranstvu toga svega. I onda na kraj krajeva imamo i one što nisu baš za volan, a voze. Znači, vi imate, recimo, to se mi redovno događalo, recimo, u Dublinu. Da vi imate, ne znam, u subotu kad je najveća gužva, znači to ćemo reći, to su oni vikend vozači uglavnom. Znači kad je najveća gužva, oni izađu na cestu i sad ti imaš 3 trake, recimo, dobro tu sad imaš 3, ali su 2 kontra, nema veze, imaš 3 trake, ograničenje je 100. Ovaj u prvoj traci vozi, ne znam, 70 ili 65, ovaj se postavi u srednju traku i vozi 72 i onaj u trećoj traci vozi 79 ili 80. Ne sad da se njih troje poredaju, nego jedan je tu, jedan je tam, jedan je tam, jedan je tam, jedan je tam. I oni, recimo, to ne još vjerovat, da 10 takih auta napravi kolaps na Dublinskoj obilaznici. To je ono što sam ja uvijek govorio, kad vidiš muškarca, ne znam, 40 godina starog sa crvenom Opel Corsom, ti znaš da to moraš izbjegavati u velikom luku. To je čovjek koji je sklon napraviti, vozi sporo i napravit će pizdariju. Znači onda imamo tu di se ja vozim, ja srećem te neke dide bake, to pići oko oni oku, kad to bez problema natera auto u travu da ti prođeš ili u blato, nikakvi problem. Međutim, imaš ti onda one koji idu nedeljom na misu i ja mislim da je to jedini dan
u tjednu kad oni idu nekud s autom, osim možda, evo, trgovina i crkva, to je to. I to je isto, znači ono od 9 do 10 je period, ako radim nedjelju, ja izbjegavam onda, znači gledam, tempiram se tako da me ti sat vremena, sat i po ili dva, recimo od pola 9 do pol 11, da me nema na cesti baš. Ili ako jesam, da sam negdje dalje među farmama, da ne moram proći ni centar, ni crkvu, ni ništa, ali to je onda, znači prvo oni voze kao da su sami na cesti, znači to upali auto, ušalta u rikverci, to ide, na veze što ti ideš, to ide. Tako da izbjegavam krug crkve. Ti takih vikend šofera ima svugdje. Recimo, znam kad sam vozio prije i svinje i mlijeko i sve, kad su svi svete. To je onda ono, i svugdje. Ja mislim da je to, ma ne samo na Balkanu, to je u cijelom svijetu tako. Znači kad su ti neki praznici, kad se ide na groblje, znači onda ti vikend vozači koji idu do trgovine, u crkvu i nazad i to im je sve, onda oni idu posjetiti grobove i onda ih ima svugdje. I to treba paziti. To ne samo ja i ne samo mi što vozimo kamione, znači svi koji se u te dane nalazite na cesti, pazite na sebe i na druge i bit će to ok. Ja mislim da su Irci dobri vozači, smireni i to je to. Kultura im je British, znači svi su nasmijeni, niko ono. Razlika je nije ko kod nas kad ti on stane pa te pozdravi, znaš, pa ti njemu na 10 jezika, pa on tebi, znaš, majku, pa kuku, pa zlatnu ribu, to ja tu nisam doživio, bar za sada. Ali ima još vremena. Nemam šta više reći, nije to toliko opširna tema da bi mogli pričati satima o njoj, tako da tu ćemo polako završiti. Kome je jutro, želimo dobro jutro, kome je dan, želimo dobar i uspješan dan, kome je veče, želimo dobro veče ili laku noć. Čuvajte mi se, ostanite mi živi i zdravi i volite svoju obitelj.